I veliki pozdrav svima, dobrodošli u novi video na mom kanalu. U današnjem videu pričat ćemo o jednoj jako zanimljivoj temi, a to je kako do ideja za snimanje na YouTube-u. Znači, ja ću vam reći jedan savjet kako možete da snimate, odakle da nalazite ideje, to jest. Znači, to ja već radim neko vrijeme i imam baš dosta ideja, samo što me dosta mrzi da snimam. Ali eto, ako vas ne mrzi, ja ću vam otkriti kako možete dobiti ideje i svašta nešto. Kao što znate da je YouTube kod nas jedna velika novost i da 80% kod nas kanala snima Minecraft i bukvalno su sve Minecraft kanali ili GTA 5 ili FIFA. To se kod nas snima i to prolazi i znači to ljudi gledaju dosta kod nas. Kod tutoriala imate jako malo kanala i nema baš dosta tutoriala o nekim zanimljivim sajtovima, o nekim zanimljivim stvarima. Znači ja ću vam dati jedan savjet gdje da nađete ideje. Kao što znate isto YouTube u Americi je odavno već krenuo da radi, kod njih je to mnogo pre krenulo, tako da kod njih ima previše tutoriala, previše sajtova, znači previše tutoriala o nekim sajtovima, programima, kako skinuti neke igrice, kako uraditi nešto u raznim programima i tako nešto. Tako da vi realno možete da uzimate ideje od njih i to niko neće provaliti. Zato što kod nas ovdje realno 80% kao što sam rekao kanala snima Minecraft i realno niko ni ne prati američku scenu ili već englesku ili tako neku stranu YouTube scenu niko ne prati, tako da ne može niko nikad da vas provali da vi kopirate neke strane youtubere. Tako da eto, već ako hoćete da snimate gaming, onda se priklonite Minecrafterašima i ovima što snimaju GTA i FIFA-u. Tu zaista ne bi imao ništa da vam kažem ako želite da snimate gameplay. Ako želite da snimate tutoriale, odete lepo na strane kanale YouTube koji snimaju tutoriale i realno gledate samo neke zanimljive tutoriale i snimate na srpskom. To će ovdje kod nas prolaziti. I eto, to bi bilo to što se tiče ovog videa. Nadam se da sam vam pomogao, da vam se ovaj video svideo. Ako jeste, voleo bi da ga šerujete malo sa drugarima, ili šerujte neki drugi klip ili šerujte kanal. Stvarno mi znači podrška, lajkujte video, subscribeujte se na moj kanal i vidimo se u sljedećem. Veliki pozdrav i ćao!